Yat Kalimpong yele akai jong ka Don Bosco Inter-School State Basketball Championship arajar arpuar shakasngi kabasan hinnin kasngi kashiphotarik unailar kabala Pynliem bat pinya da ka St Anthony's High Secondary School haringkat ka jingetre lang bat ka Meghalaya Basketball Association haka jingele akai ka Baningkong jang ka under 16 girls ka Pynliem kala Pynliem no ka St Mary's da saupuar lakhat pra Haka jingale akai ka baar jang ka under 16 boys ka St Joseph kala Pynliem no ya ka Divine Savior da khatnyo la ar. Haka jingale akai ka balai jang ka under 19 boys ka St Claret kala Pynliem no ya ka St John Bosco da arphoway la not. Haka jingale akai ka basaw jang ka under 16 boys ka Bajoria kala Pynliem no ya ka St Edmunds da Henry Pusaw la Laipupra. Haka jingale akai ka basan under 19 girls ka St Paul Marbisu kala Pynliem no ya ka Hubert Memorial da arphoy nyo la nyo. Haka jingale akai ka Bahinrio jong ka under 19 boys ka St Anthony's kala Pynliem no ya ka St Francis da San Pukandai la arphon rio. Haka jingale akai ka Bahinyo jong ka under 19 girls ka H Elias kala Pynliem no ya ka Divine Savior da Laipo ar la Laipo. Haka jingale akai ka bapra jang ka under 16 boys ka Savio Juniorate kala Pynliem no ya ka St Edmunds da Laipulai la Arpukandai. क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं Edmunds.